Baramundiyago mubira yebembire timu MK nagira ngo kigendererwa cyabo no kurebeka ngo bakwataha mukone minyeto ne ntaranta kandi bakazikoresha byo mu kutunga entasiya kandi abantu bino mujinya batugambira tubagamba nawe mboze tari yemwe nemwe kandi turi mu rukiko harimo abakazi n'abashija abayihayo kugenda kugambira no kununda n'abandi banywana bagenero MK nicyo kubaho president aje mutincenda kwesimba ninga rware ngato kwaruye covid so nchwanchitenye sangu at least shimikurondo muntu tukumanya ngogo muntu ogwe umwana wito zari wo movement umwana wito kuna movement kana utukwesiga munonga utkumanga president naza gukora na president Museveni yaba yarigera abategeki abantu bagira nkuka MK project ero kwagira nkora ya government hamwe no kushomesa abantu birungi ebe government kozure na munongo kutungura entasiya y'amaka hamwe n'ebyamagara kurigero businjo butwine oku president anyuma atuberireho itwabacyara ati ntubasa kuzumu umugambo mbantu karubwa butukatabwine konkato bugabe tuwine ntubasa kugamba nitutwemerere mwe n'abacyara nimba higa mwena mwije tuzomucu umukubasa kushagika MK team so itwe nka abantu banyarhandagazi nikituyamba munonga twaza kushanga tukashanga ngo omwena ari mu kukunda yenaremu twahagera kinerugaba kandi utwine mu amasiko mingi hati ngo bari mu kuburura ngiri ya timu MK yo mbantu okwetorora burenge wizoba gasha kwa Aneta tukunda.